Dragi naši pratioci, dobrodošli na Mobozata Balkan kanal. Danas na našem stolu za otpakivanje imamo Samsung Galaxy Note 9, najnoviji flagship iz Samsunga. Prije samog otpakivanja ove kutije, pogledat ćemo malo kakav je dizajn kutije i šta se to promijenilo. Prva stvar koju primećujemo na kutiji je olovka, bez Note 9 natpisa kako smo viđali ranije. Za našu recenziju smo uspjeli dobiti 128 GB verziju telefona, također dostupna je i 512 GB verzija. Što se tiče ostalih dijelova u kutiji, sve je ostalo poprilično isto. Otpakovat ćemo ovu kutiju i vidjeti šta se u njoj nalazi. Odmah na početku primjećujemo korisnička uputstva kao iglicu za vađenje SIM slota, iza čega naravno dolazi moćni Note 9. Standardna oprema telefona uključuje stari adapter za punjenje, USB na USB Type-C adapter, micro USB na USB Type-C adapter, kao i u prošlim verzijama tu su tunirane AKG slušalice, naravno sa zamjenskim jastučićima. Tu je i alat sa kojim vadimo S Pen, također i zamjenski tipovi za pen. Naravno USB na USB Type-C kabel. To bi bilo to. Obratit ćemo pažnju na sam uređaj. Čim pogledamo u telefon, primijetit ćemo da senzor otiska prsta više nije na onom starom mjestu pored kamere, što je bio veoma nezgodan položaj. Sa novom verzijom telefona dobijemo i novu verziju S Pena. Ova S Pen može poslužiti kao prekidač za fotografije jer u sebi ima Bluetooth modul. Također može poslužiti za pomjeranje slajdova i sl. Evo primjer. Ekran je dobio uvećanje sa 6,2 na 6,4 inča. Također, baterija sada sadrži kapacitet od 4000 mAh, što će biti dovoljno da izdržite čitav dan korištenja sa vašim Note 9. Ovo bi bilo otpakivanje Samsung Galaxy Note 9 telefona. Hvala vam što ste nas pratili i vidimo se u recenziji za narednih par dana. Prijatno!